Jučer kasno noći smo stigli u Janinu. Evo tamo je more u daljini se vidi. Tako da od jučer smo, to jest od danas rano jutro u Grčkoj. U podzemlju. Yes, I'm dead. Došli smo na rijeku Styx, to jest Acheron. Idemo sad, nas nekoliko, hodat rijekom i tražimo neku pećinu i slapove koje kao prolaz do podzemlja. Stigli smo u Pargu. Lijepo je jako. Je, Parga. Parga? Da, Parga. U Guminicu. U Gamenicu. I Guminicu. Samo sam ti glavu vidio, ej. Kako se tvoje? Kroz prozor možeš gledati. Jel dobro, jel ide? Zvijezde se vide. Vidi se jedna. Jedina. Koji je skoro rođendan još malo? Za sat vremena? Za sat vremena mu je rođen. Pa bomo slavili nešto, a? Znači, kaj te bilo? Kova, sretan rođendan. Nek si ti meni jako dugo još živi. I ovako dobar. Fraj je već 20 godina najzgodniji čovjek na svijetu. Ne trudi se. Svira rođendanska pjesma Trošimo internet za Kovačevića. Valentinovo iskustvo u Grčkoj za sad. Pa se ti kupaj u rijeci. Ko razbije čašu? Ne znam snimati. Ćao. Zašto to napravilo? Uopće neće biti očito. Drže patnje. Ova. Ne možeš skoro. Kraj se zagrijava. More se.